Muciini kwa mubunge Johana Ng'eno wa dini ya Mugondo gicigo-ini kia ubunge kia Emurwa Dikir kaunti-ini ya Narok turakora ikaria maku makionana kanua mategwitikia maitho mao. Wahota gwiciria ng'ombe ici ni kuhuna igakoma ithagumie no hatari nganja ng'ombe ici ni nguo na kihumo gia gikuo giacio kiguciririe ikari magicurania niki kirarire kingi. Ti ng'ombe imwe ti igiri ona kana ithatu no indi ni ng'ombe 22 iria kurerikana thutha wa kuria cumbi urerikana ndurari mwagiriru ciranjirie gutuguga kuinaina na muthia kugwa imwe thutha wa iria ingi na gatagati ka ndagika 10 ruru rwa ng'ombe 20 rurahatwo taifu cia ritho. Baada ya dakika kama 4 hivi ng'ombe moja ikaanza kutetemeka na kuanza kulewa. Kidogo hivi ng'ombe ingine ikaanza kulewa. So wakati ilianza kulewa na kutetemeka kidogo hivi ng'ombe yule wa kwanza ikaanza ikakufa. Mwingine tena ikafuata. Kuringana na aria marutaga wira guku mugunda-ini uyu macokia meciria mao na thutha makigeria kurigicura kiriga giki mareyurania wagiriru wa cumbi uria mareheirwo kuma kambuni-ini imwe uria o kuma kiambiriria mawikiriire nganja iria cianinirwo mahura thimu kambuni-ini iyo. Tukafungua huyu hata akaniambia hii ni mchele, tuliletewa mchele alafu mnachanganya na madawa ya ng'ombe huko. Nikaeleza hii si mchele, susome uone. Tukaangalia yenyewe hii ni chumvi ya ng'ombe. Ndio tukapiga simu hapa wakatuambia hiyo ni chumvi ya ng'ombe. Mwena-ini wake murugamiriri wa mugunda uyu augite ni mamenyithirie mavetinary kuria gukinyiria riu uthuthuria no urathie na mbere. Tukaita madaktari wa veterinary ya sub county hii na wakaenda na sample kwa laboratory na mpaka saa hii hatuchapata report yote, tunangojea. Ng'ombe 24 nicio irarite cumbi uyu kuria igiri ciacio nicio irahonokire gikuo ciarera na riu mirurumba ya ng'ombe ici iharaganite nja muciĩ-ini uyu. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Winnie Kimani.